Ke wa rata politiki wa tseng. Ai. Ya dog kila kwa. Mabedi dumelang Pabi. Ai good. Tebu right. Ke sharp do komulat. Ke sharp. What about udumedisa seleki? Okay, mama me wa Motheo FM ka udumedisa o tle mo mametse ngolwana ke udumedisa ke o se hate seleki. What about Tebu go jwetsa? Tlo go jwetsa something. O bona ntse re bua ka ke nnete. Hona le Facebook mmone ke notla di private tsa bomme. Ke di etsa hore be mmila o mosesano wa ka mawatle. Sure, ke no ka matla. Botsaseleki e teng Facebook. Amen. Ne ke nka le tswe ke le rapella a qetile be ke le tshala di mastulo be ke le motho a tule a qetile mesifa e bi hulana e kopana ke bua pela ntate mo di teng Facebook ntse biletso tsa Yes. Dog. O tena ka matla. Amen. I'm going to tell you why. Mamedi kopela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and Victorious Faith Ministry. When Motha Roberts was the spiritual husband. Purpose ya spiritual husband ke bula le matila mme or lebe No. Le la Sotho le linki hebe. Slating. Hebe ke rata le hebe. Ke rata le na hebe ibile Bible e mila o mongwe hebe. Ke rata le hebe. Modi ba hlolo fatse motho sa hebe. Tebu ke bua pela ntate modimo. Amen. Purpose. That is why most of our robalang the spiritual husband ba sa lasting the relationship. Amen. Tsa mo ba botsa ka fana le no re ka re ba phone. That is why monna le mosadi la ba nyalane le se le nyalane when mosadi wa ka ba le spiritual husband a sa hlola robala le wena kapa o tlo tinela. One se sebetsa ka street ntwana ba o kinya street again ba etsa hore partner ha ba ska o enjoy because o tlabe abatana le mabota antho a Jericho abalisiko ba wa chifta ba tshetse morao mamelo ka reta jwale o tswa ke jwale mabota na hlokala kana ko ya ditshebeletso tsa masipala rona bonta tera wa hloka hore ne re ipapite ka mabota ana hore o gone o utlwa hore o ditshebeletso ntse hantle o jetsa ke mabota mamelo ka reta antho a Jericho nna mabedi ke ya tseba radio mona re santse re bua ya mamedi nna ke ka roa kana ke ya tseba radio mona re bua jwang go mamet jwale Ke utlwa hantle lo kuntwa. Ipapita ka mabota. bonta te re ipapita hle re ipapita tshwantse re no itsitla ka le bota re no utlo ra hle ke le tone hantle jwale ba loi ha ba batla ho destroy manyalo a batho ba hle ba sebetsana le marakwana ba wa hiletsa ba etse ntwane ya intombeza se Jericho le wa bona ke bua nnete mo E etsahetse hangata ntate moruti ka ra tshebeletso. hangata that is why batho ba bangata re ka re fela motho one ya nang le spiritual ya nang le ntho robalang diana a re founela ntse di relationship tsa dia last a re ba fe nomoro fela ai wane ka ba betse Mo mamedi wa Motheo FM nomoro o founelang ho yona ke 079 083 3833 079 083 3833 engwe ke 078 398 3446 078 398 3446. WhatsApp ya rona ke man Ya rona ba ke romelele ka ba WhatsApp 069 te ska ke bina ska ke ka representer mo Senjalo ka asali bitsa jwale ka presenter o bina o bitse jwale ka Sibuhudi presenter ke 06 now bitsa jwale ka Sibuhudi ke 069 aha 846 5476. Mona re bua le batho ba ileng hore ba na le spiritual husband ba kene ba re jwetsa hore na di relationship tsa bone di a last. WhatsApp number 069 846 5476. ba nang le spiritual ba nang le bothata ba di spiritual husband ba nang le bothata ba robalang le dintho ba ntse
gore di a last ba nyetsweng motho a njwetsa gore yena ha robetse dintho na ba I mean bana ba nang dintho tse robalang le bona na ha ba lwane le banna ba bona ho bontate wena baballo ntho o lo robala le dintho wa tsaba yetsa mo runa bontate one e bola matla ai abonna ona na te ba buang ka wana matlane abu aswa mamedi aswa ke blel go jotsa bontate ba bangata ba hula ka top care because e bola matla the spiritual husband di dangerous in that di bolaya matla spiritual husband spiritual wife di bolaya matla bontate nako ngwe he di shrinkies di etsa gore monna be le mashotonyana sure ke o bolela nnete banna ba bangata ba ba ontate o jwale bolele bile ba hae a isale bane ba hae ha e sale bane ba mashoto bo mme ba mohalo motso fela ho runa bontate e bolaya matla bontate that is how bontate ba bangata bana le bothata le bona nna nka kopa ba phone 079 mo mamedi 083 3833 ke dipita 079 083 3833 tse ding ke man ke 078 398 3446 ba ska tsore ba ska bitsa mabitso ba ska ba bitsa mabitso a bona mare motho a bue ha di last ene ka bo madima bitlo go jetse sephiriki sena wena babalo le tebo wena o le mme ha o tlo utlwa hore hona le ntwe sem right ka wena mare ba bang ba gona utlwa mare ba bang ba gona utlwa re mara something is not right but ba bang ba gone utlwa mare bo mme ba runa nna motho a kopana lang dikobo le wena tlo bala le wena ke nna tlo fila morai mona that is why o tlo makala motho tla ba o rata mare mohlaka qeta o robala le wena wa nyamela ha qeta o robala le wena fela o nyametse because o santse o fitse something isn't right ba bang he ba qeteletse ba le body discharge bobo e ka re ka fonela mthakane eo private ya yene le ile ba mashoto ya ba ya nyamela ya ba ya nyamela ntse mo hopo nna ba tsa dog ya nyamela ya twatu ya nyamela mo mamedi ya nyamela sure ka morapella ba lo ba bua ba re nyameditse ya nyamela banna ba bangata ba strike la ntate ha re tlhahla gore la bonna ba sokula ka tsela e tshosa that is why re nang bothata ba banga le dintwa ka ramanyalo rona le ka relationship that is why ke hlolang ke re batho ba now ke batla go tla ho yona ke gore the reason why ke gona rapella batho ke ba thusa dinthong tsena because ke a tseba gore di spiritually di etswa spiritually so but di ba qeteletse di etsa di manifesta physically di ba teng physical so lenna la o ka ba thekesile nka se tlotse ke ntate modimo qetile be ke hlolwa ke dintho tsena nka se la o ka thekesile mo mamedi la o ka thekesile modimo ntlotse di tse o yetsolla hello butu le ka ya butu wa ka re teng la o sa bitse le bitso la hao ke radio batho ba dumele hore private ya hao e kila nyamela ke nne di kila etsala nje sure e tla le tsanyano etsa etsa ka to ine le to santse la ke lo ga bosibiti go mamela mo mamedi o tlwang mamedi ke shantse etsa se matsi a mabedi o ga maga ntse ke lo ga ke go bosile motho ke tsa tsa bo 4 ha ke wa ka tsa hle ke fila ne go kutlwa sna next mamedi le o qadile etsa jwang a robetse le motho and then a utlwa e se ka mora matsatsi a mararo ke etse diseko yo then wa tla ka fihla ka o rapella ke tla bo ngapella mara ke ne ke nana maybe ke bo stress or maybe go nana too much or maybe ke ne ke nana jwalo nna ke ding nna mara ke bona nka na go telele ntse le jwalo o fika go ngapella tse khatso sa pele ba re ba tla entsha be ke tsamaya be sa gutli be ntse ke sa feel niks be ke tla ke sho la borao ke ke ntse ke na la borao be ke tla la borao wa za ba go ngapella ba ga ona ha ke tswa fela ka gate tla be le teng ha ke ne ke tswa ka gate be ke ikwa le teng ha qetile how are we this lady I don't know to miscarriage
tlo go jetse nthe etsaetseng e teng Facebook yo ntate moruti this lady o pregnant gala batla ngwana le monna ke a sa ba sekola motho ntate a qetile o fetelwa ke ngwana ai nna mametse ya ba confirmed hore o thotse miscarriage ngwana ha sa le teng ya confirmiwa a tseba le ene hore ke ne ke le pregnant but no ha ke sa le pregnant a tla kereke e teng Facebook lo ba njetse hore ntho fetetse ke ngwana ka mmitse ka re tlo go ka re ho yana do you know that bana ba lona ha ba fete ba nkuwa batho ba nahana hore ba thola di miscarriage ba bang ba bona ba tsebore ha ba thole di miscarriage bana ba nkuwa ba utsuwa tlo go jwetsa ba bona ntho enigma tshwanang a buang tate hore hona le lefatshe le leng leo batho bana ba tholang di miscarriage when o thola miscarriage ntho tse kotsi ke miscarriage ke di condom go ntshetsa peo ka ra condom o qetile bo ilahla because peo ya ne ka ra condom ke ngwana ba lo ba gona go thola ntho condom ene ba fihla ba inke ha ba qetile ba lo hodisa ngwana ba lo moetsa ra a exist that is why re nang le batho ba sa tsebeng hore wena o nahana o loise ngwana ba re ngwana no o teng lefatshe le leng because ba lo ba grow mmuso wa bona that is why ba nang le dithokolosi tse ding dithokolosi ha se dithokolosi hantle but ke bana ba banyane bana ba fetelwa basadi bana ba fetelwa now this lady ke mo emisa ke re o fetetse ke ngwana re e ya ntate moruti ke re nka molata ngwana hao ibile ke ba tsisa ke re nka o etsa pregnant ka re kereke ke batho ba tshe ba sa utlwisise ke re ho bona lona le understanding dintho tse spiritual ke re mosadi eno ha fetel ha thola miscarriage ngwana hae ba mo nkile unkwe ke basadi ke sa re ba ithuka pa ke sa botse o ile wa shejala hore bana ngwana hao o nkilwe ke basadi ba ithuN o ka tlasa metsi ka morapel by confirm ba re mo nkile ngwana yo ka tlasa metsi ka re molate e teng Facebook ba molata ba re molatile re mo kentse ka mpeng ha ba qetile ka re sama botsa sele ke ngwana nona mosadi a notla o dimpa ile diteng e seng ka morana go etelele sonta se latelang ntate moruti a mo emisa ka re di bona dimpa tseo o pregnant re ka bua le ona le number tsa nka di batla guys what's about the boy batho ba tsibe batho ba undermine lefatshe la semoya batho ba undermine ba nyatsa ba tella lefatshe la semoya and that is why batho ba tsebore le bofutsana ba rona bo qala ho yetswa moyeng mo mamedi o futsane iswa moyeng that is why ba lo ya ba tloela ba yetsa dintho tsa bona lefatshe la semoya ba tlame bophelo ba ho ba bue dintho tsa hana go ntse tsa motho tlo ba mfutsana sure o ntse tlo ba mfutsana hana go ntse tsa dintho tsa dintse di tlo senyeng that is why batho ba ngata ba sa tsebe dintho tse so mo mamedi ka ratang ke hlola ke re nna ke ba batho ba ngata ke re nna nka se hlolwe ke ba loi ba creative ba etsang dintho be di etsa nna ke le mohlotsi wa ntate modimo ke hlole ya go etsa dintho I will never do that maximum mamedi ke re ke na le ntho ena ba jotsa ke re guys skela ba tlo understand dintho tsa semoya le di understand but di believe di dumele skela ba tlo di understand because ha ona mohlandi tlo di understand ha una mohlandi tlo di understand batho di batla re etse jo re di believe because they are there when mo mamedi wa karata re fasitswe spiritually re fasitswe mamedi batho ba fasitswe ka sehlo and ba fasitswe spiritual that is why ba lo ba gona go nka lebitso la hao ka pa banke photo ya hao Facebook batho ba le ba gona nka photo ya hao ndio ba ya ma post batho ba tsebe dangerous ka ka le ntho ena poster bo bana ba hao poster monna hao ba gona nka ntho fela and then ba qetile nka photo eno ba lo intsha o qetile ba lo ba ise ngakeng ba fika ba bue le yona then ba bue o di ma photo ya hore ba batla phelo ba bo bejwa ene bo tlo ba jwalo yo now that is why I invite them to every day mo mamedi wa karata you know why ke hlola ke re nna wena pa ba lo le tebo ke re nna ke le ba modimo ka ntho modimo a bile modimo ka wa tseba bane Jesu o na le ntshwaneng a yetse mo mamedi wa karata when a qeta hore Lazarus a qeta ho jetsa hore Lazarus wa kula Jesu a ibodara Jesu tsibile pele Lazarus a shwa a tseba hore Lazarus wa kula mara ba bile re ha ka ibodara a hlola matsatsi a mararo o mothotse tlo ke buele
Sure. tlo ke bua le yena. Hello. Dumelang, ke ka re o ntse o mametse radio le kae? Re teng. Batho ba tsebe hore o no fetetswe ke ngwana. Ke ne be re mo tsula fetile ka di 8 ka December. Ka tsala courage. Ha o fihla kerekeng ka o jwetsa ka re ngwana ha o etsalang kae? Ka ha o jwetsa hore bana ga ba feteng ka ke moruti ba utsuwa. Ka be ke o etsang ka o rapella. O bon ka pella ka kerekeng. Ba le ba confirm taba eo ya hore ngwana ka ba mo tsile ba mo beile metsing. Ka bokgutshwanyane o jwa ngwana jwale. Hona jwale ka ha o qetong ka pella sonta ka manta ka ke tsamaya ke lo reka pregnancy test. Ke ha e hlahisa dilane tse pedi tse moruti. Hona jwale ke emetse fela o lo confirma doctor hape ke bona re na ke nako e kae jwale ke di Mpa di kae hona jwale? Dimpadi. Ko ntate mo utlwana jale. Kubai Itse o nana le feeling ena sa hlotse a e feela ya ngwana. ya ngwana. Thank you khatsedi yaka. Ke kopa o jwetsa sephiri mamedi. Nna mamedi wa ka ratang. Ke hlola ke re I understand why Satana ke a le dumela re leka. Ha? Tlo jwetsa ntho e ke ne ke re ke bua ka yona. When Jesu a qeta o jwetsa hore Lazarus wa kula haka. Until Lazarus a shwa a ba kenya le bitleng. A qetile a ba bola. E tshwe jalo ba bile. When Jesu a fihla a jwetsa hote o sa bile a shwele. Jesu o tla mohlang Lazarus a sa shwele. Yo. Then ha qetile tlo go botsa ba ning Jesu, tlo go jwetsa ba ning Jesu a sa ka ibodara. Hore Lazarus ba kula ba kene le bitleng. Satan, I mean, Murana Jesu emetse Satan a qete ntho ngwe le ngwe. Ane nga batla o yetsa ka Lazarus. Aba be sure. A fa bane go bane Jesu na tseba ntho beiwe go di mahae. Yo. Morena Jesu na tseba hore yana fu eng. Morena Jesu fu matla o yetsolla ketso e nngwe le e nngwe e yentsweng. Mamedi nna ke tsamaya ka tlolo jwalo. Nna ke fuwe tlolo e yetsollang ketso e nngwe le e nngwe. Mamedi wa ka rata. Amen tate mo. Mamedi wa ka rata. Amen. Nna modimo grace tse ka tlolo e yetsollang ketso e nngwe le nngwe. I don't care hore o etsalang kapa o fasitswe ke mang o lowe ke motho ya hlokahetseng. Mo mamedi wa ka rata. Aneka bona ntho ntate modimo a etsang kana ke gona o lata ho bua le motho ya hlokahetseng. Yes tate mo rati. Ke gona o bua le motho ya hlokahetseng ke bua because batho ba tse bore soul ya motho ke motho. Yana ke body fela ntho re lenka ntse re tsama ke body yana but the real person is the soul ya motho ka ro motho. Now mo mamedi batho ba di tsebe ntho tsena hore soul ya motho e ya bua. That is why Saul o ila ya ngakeng ya di thuela fikara ho ngaka eno ya di thuela re ntsusetse motho ya shweleng enka bua le yena a tsusetsa Samuel a bua le Samuel. There is no way mo mamedi ka re ka hlolang ke dintho tseno rona jale mo mamedi ka ratang ho fihlela le eme ka maoto mo mamedi wa Motheo FM ho fihlela le eme ka maoto le emetse maphelo a lona because qeteleng ya qetelo dintho tsena di a le etsala le tlangwe le fasitswe mo mamedi bophelo ba lona bo fasitswe selemo sena if o sa eme ka maoto mamedi ntwangane e iketsang letseng dilemo tsena ka fela hore be bophelo ba o boyeme bo ntse bo tlo yema again selemong sena and ka bomadimabe mamedi wa ka ratang bophelo ba lona bo yema jwalo e le hore hona le motho ntate modimo le grace tseng ka yena ya tlotsitsweng mamedi wa ka ratang ke a le kopa emang ka maoto mamedi o inkele 150 mamedi le ya di docteng le patala tshete tse ngata le ya di kae le ya kae le ya patala le ya di lawyer le ya di psychologist le ya patala mo mamedi ka se hlole ko nka 150 fela mamedi ka rata bore ke ke ya moruti November and then ke laboratory because yena ya 150 di etsa ka laboratory just to ke kgone ba thusa ba go tsamaya ba thusa etse mamedi ka se hlole ko nka 150 fela bore nna ntate moruti ko patlo nthusa o ka se hlole ke ntwe mamedi ntle la ka ba he o batla dula le nna fatshe o batla 1-on-1 then ke yetsa yene ka 1000 rand e bile for now nka ba yetsa because ntse le bo jana wa nka ba yetsa ka 500 motho a batla go dula le nna fatshe mamedi nka mo yetsa ka 500 ntate mo. wena batla 1-on-1 le no batla dula le nna fatshe mamedi wa karata o batla re dule fatshe nka o yetsa ka 500 I don't mind but ntwe ke le ka moitsho mamedi o fihlela le eme ka maoto le emela maphelo a lona ho seng jalo mamedi ntwe ke ratang the more lona
le ntse le tsila le nka nako e telele emela maphelo a lona ho na le batho ba emeng ka maoto ho na le batho ba emeng mamedi wa ka ratang ho na le batho ba emeng ena ba ema fela ho lwantshana le wena batho ba eme ho lwantshana le wena le ditoro tsa hao le bana ba hao ha eka ba ona le bana le lenyalo la hao ha eka ba o lenyalo everything ya hao mo mamedi wa ka ratang batho ba lwantsha momamedi ba lwantsha ntho engwe lengwe ha eba o re ke leshano tsa mo botsa Bible e reng ka Joseph ntate o lwantshitswe ka ntho sokang ba le yona that is why momamedi ka ipotsa re mare why nna dintho tsaka di fasitswe di sa kopana hona le batho ba gona go bona ntho ye o re leng yona le before runa re e bona hona le batho ba gona hona le batho ba na le lihlo tebo le paballo batho ba gona go bona ntho ye o modimo e bile modimo hao that is why ba bang ba batho ba tla ya fela ba bang ba unyonye fela Joseph o hloyetswe ntho e siko a so bilyo a hloyelwa ho toro e sonye phethahalla e sonye qalello lo qalella mo mamedi ke ba mohlo ke ba filo re yana nana o biti ene ba ibone bana ba bo Joseph toro ya Joseph ba interpreter monga yona sokola o interpreter when Joseph ba jwetsa re ke lo rile so ke ba interpreter bo ba re a tseba ntho le bolelang amen ba re o nahana re tlo re leader o le mangwe o nahana tlo re etela pete ba kgono interpreter toro ya monga yona soka a ntsa sokola o interpreter hona le batho mo mamedi mosebetsing hona le di colleague ha se di colleague batho ba ke di enemy tsa lona le na le ba aisan ha se ba aisan ke di enemy tsa lona and ka bo madi ba bi problem ya dira tsa rona ha di angolwa phahleng ke a ikwala tse ding tsa dira tsa rona di tshwana di Judas was part of the 12 disciples. Jesu hana tsama le Judas ona hana tsama le motho a le hlakoreng la hae but Jesu ona sa tsebore Judas ha le hlakoreng la hae le hoja a le pela hona le batho mo mamedi ba pela rona but mo mamedi wa karata o pela ha mar ha le hlakoreng la bophelo bao ha ema lwena ha le hlakoreng la the person doesn't support you lo hoja tsama lwena a qoqa lwena and ka bo madima ba bang ba jolo ke bana ba re ba rata re ba serela nthongwe lengwe re ba jotsa nthongwe lengwe re ba serela nthongwe lengwe ka ntse o serela motho ya seng le hlakoreng la hao o tsamaya lwena o pila hao mar mo mabedi hao ha se karolo ya bophelo bao ebile ba bang ke di monitoring ba monitora di planets a ha ntse mo jotsa wa tsaba hey ho etsa la so unto jotsa motho ya ntse ga monitora bophelo bao o ra tsebe o rufasa kae mamedi na qetile dulang hele ne le tsile le panya ka menoto ene ya lona e thatanyana ka re ke masola na thagisa Jesu ka dipotomane na qetile te bo dulang ba le wena le pabole ka menoto ya lona e thata le selike ka menoto ene e thata ka re ke masolane ana isa Jesus fapano ba mo natha monathile mamedi wa karateng bile motho mo na re ka disa sa khela nga batla go khutletsa ka net ana monitor ka net ba bang ke bana dira tsaka la me dinomoro tsaka ke 078 ya ke tswa 078 398 3446 078 398 3446 se dingi 079 083 3833 079 083 3833 mamedi o kala matikisa phase 3 phase 7 phase 3 phase 7 bo re fela ke kerekeng ya Pastor November tenteng ye tshupela shopo ya Maditlhabela o re fela tenteng ye tshol ha o lebetse shopo ya Maditlhabela o re fela ke kenya moruti November tenteng e tshwe o kala matikisa phase 3 ka phase 7 ka koloi o driver ka re ya Grootflay mamedi o feta limo molo fete mo Greek o tsama straight to sheba ka lifteng ya o tla bona kereke mamedi re ka kopana sa ne ka thela tlokotlo mamedi lebitse la morana Jesu o tle kanka o tle la o sa hlapa o tle la o sa aina o tle le ha o so tshwana le paballo le tebo tsena because ke ana re batle ba tsile o seng haholo jona metsi ya location mos a sukudisa kana ba ile ba kwala metsi le a divorce top ene mo loting ne ke sa mhlakase le tle la le sa hlapa o sane because ke a tswa ya etsa la ntho jwalo ya re le tle le ke ka batife ba lona di bati dia fa bona le kgolo tsena tse kenang ho tsona
o na le baskomonyana tsela tse o kenya maoto a Ke mabedi bata le yo ai Dr. November a tsena ke tse ke thotse e mo hatla hala plakasi yo mo ga tla gona ana motlakase ke na o ga sitse ka wena mona o mami le ba rekele mashala le patsi ba rekele aineane entle ha o molate doc ke na le bone ka go nkuele o etsa mohlopisi ba nkue taba ya hai o ntsusi mohlopisi mo siana ntse le motho mo la sa tlhapa bona ka nnete mare mohlopisi ela mo ga ke soka ke mmona kapa batho modimo bo mohlopisi tshwanetse ba i-makeup bonnyane because basadi ba bangata re kgona ba bona re ba hlapile ka makeup re mpe re daute ditsebe mona because o mongwe ga kgone go kwaela ditsebe so mohlopisi ke o fa ikeletso i-makeup o tla gona jwale bonnyane re tlo re kgone go bona o hlapile go rekisa nako ena mabedi ke dula toropong a re atimelwa mollo mono metsi a bona teng next door ya moruti November kwana o tseba batho ba bua tumelo ke mapholoso mo sa ka re dula ntho phone o tika ka tumelo rutuwe o bua ka tumelo o ka re ke na le koloi o sena le korokoro o tika tumelo you must confess so ha bua so ga re understand o bua a le leveleng le ke bona magoa more nna ke a pisa baneng wa train